Tebolo po engon na ke wo pe ko nunchu edro wala ko eradon ara na akle he onu ke jogane wa de sai tue nu mo na agbe wo hye ora kwa ye mo mi wo kwa ke mi na ete no ye wala hye hile mi ke jana kan be o ba cha wa de sa no ke ja yichu ipa ni noji e sha fe lo yesu ngo ya wo bo atue da hogba osofu ya mo ame ya fi osoloma me ha gbuklefu e ni na kan no nda so ha malam fo efio be san ho ni aba fe ne ken hogba so mo ne shi je ora kwa hisane kokra shi gbiko e kai noko e kai ake be ko be na ejigbe ken ye sale John of Felix Randolph min fe Solomon eke nyaka nya ha mo efe ashu ache hie wie mo na eboyo ora kwa atwi min wa agbene eka ola rockman wie mo ko hu na eke ake e shafe lo gbo egbo sane na wu egbe lede nche hie no na ne mete na ke fe sha egbo patapata ye mo ni leje shafe lo ene ate oti le nya me hie ke afe sha ple e shahiwa amomo ame na ayame na wa me mo ni na agbe mie fabi efe egbo ine ora kwa nu heye mi ake le hu egbo na kan no keke ni gbe ye ke mimi mole ora rockman wie mo e ba ma mo hie dane e na wie mo e tamonfoni ni ho alo sini ni agio eni fe mo ba do e klade nche e kwashi na e kasolimo shenye agbene egbo nhwe ake hogba ashe mramra na osofo abashie ihe ame fio hogba abashe na osofo baba esole ha ame na ewi echu ame hu egba ame sane ku ake bo mo de sanwara me sane tamo gbe kakadan ko ni afa ojo chalo kakaban ipawo ke ame sapate pi ete ame heye gbe no ame fo gbe fan lo eni ho na me bo mo de ake ame pata ame he ojo chalo pa o na eji ata dan ata amale ata ju ata awen ata twi wale ata henowo mo ke ata agwase nkuntan shi ame sapate ya baba o ni ame na ehi buamo ni sapate ne ahi enye lo ke sagbaloji ata heko ni le ehi ejo kra ojo chale ne fo pe ni dane ame minta ogbe srot ano ni ame acho ame ke akpata de sabi ahi keja de sanye wala gbe ne no ni ata dan ke samanfo ya fole ame lakala hu ake ame ado ichu ame okotokun lo keje echi ame hi atun ame mo ehipo shikeje ata dan na doko biye ya ngongbe fan lo na ojo chalo ne ke isamanfo bleki ogbefan lo ni echon da tolo ke gale keji gbomo play ni eji amedin ami ala hu ni na gbe ede nfe pla ohia fo ehisa ni gbefan lo ne boyan ni flamo aloju tetepo keji ni flamo na yawa gbogbo ni amale ke echi ba ma elile no gbomo ne boyo male mo gbeye ebo na anyo fun ina gbe hien hihwe mo ba elaju ebule na echon hefo yeli noko ye wiku mate gbegen bi tetepo kele shirashi ame wolejo ni ame pare samblan srote echon mujianche ni hene yo eje nmakokoko hela srote baboto egbomochomi emusufi otono echita mo fi o fete enajinta tayo ni na gbe egbo omobo gbele ni amale wo yi bi kroko mesan eha adesabi o sheku yeli amale odase yeli ke mo shishinye mo ene ke kitaka mo ke lo mo ba hia ni adesabi chon hia ke manjalo fe eha nye mbaka mo ke moten efiti owekun na eha na ne me chon mo henye loe bani ni amale fi adesabi ataju hu fi ole na kan no pepepe keji gbefano ebo modern keji amedin keji iketun eya agbohiaje ike klante
alohi ahihwe mo son mai shika ya agbonyobum atare enya she chonwa na apa keji edumoko yegbete ifi omo pasa ele no kojio jele na ba achu heni ohia kele babo na anyo keke ebon ni blamo loju ni amale bako hewo mi keke jo eso na gbe ayen fe lo na nime ke ti penfu efen shiole keji asahia ya anale jeke esmo ni lehun isaehe fefel ne ka me aya shimon akani ayen fe mo egbele hewo ebenoko na gbe ehin eshuoshi ni abule chiwale kemokwe ya ko heko papapen ojochalo ne ha adesabi sajin kondon ejake be ino ne bisese ba le emi na kan fe mono bele hia shika monmu adesabi ne sanefi omobo che ina chiwale ne ke hinowo mo moni ha me susu ake amefe me kroko me fe nye amefi opupupu kenlele iwo mepi ka meye keja mete moku nasane ayole yo ehenyolo efa fesun lo ojo chale na ate moni le ngawa ji ata agwase nkuntan keji enineshe moku no ye gbe no elaka le bele o ne do itu ewu engashi ne fi ole butu kra ha agbe fa lo fi ehe agbo ye me ahie keji shika lo noko hi ayuo ehwan ne ha me fe lo ake le yo ekume ba anye fe ha asusu ake lejile shikeche sheshin ape ebon emi ngbiglimo akeni oblanyo hi etamo edeka ni adesabi benoko chon iwo ebio areho kenkomo yeli keke eko amale kelapato onyese nikeji ebo modern ehwen heye ojochalo na eden na agbe mo fe mo na yaya nke yakagbomo na eji ana afake je mo kokra ajile yetipenfu yate ata he kan je ojochale na efe asentre lonupa kesapate efe ahien yin lo dane ehien ye krama ehien jo bibio ehingba nchu otamunla ni ehamo fe momi be fe bene enyegbe no ni je na mokomi fe no kokpapa keke ehiba chenle biane eyome awi egbe sroto ano enyu ekesun ke chofachumo ke ebo pata adesabi hie keji ata heko momokwe acho ata ada kata amale ke sapate bibi baba o ameba wale na kegbe fanlo ba wuwu ashi boni amesmo na gbe ameha adesabi hie shuoshi kra osofo eteno na egbasane kwake oblanyo fi oko yagbe ojuchale ne aten oblanyo ka amebona anyo ahun shina gbe ehelishi ibomode ne shiame plen amechepe ni ata ogbeno ni achon kechi oblanyo na kra lehu ibomode ikameno ahun ne yameno beneje ameden egmanuko eni ne hekoni ikeka ehida no ne egmane bene ho aminsanje lakami mi nano yengmene shinhle na mi ni mi shewo ke minsanje egbe osofu emwewie mo na ke ngawo ake keji amechi poe amebu ni amesole bona afe ni ojochwala ene ekoni ni akasha ameno don ni keji ale no ekoji ehie poe amekela no na ameche ehie atoa tamoblanyo fio ni awie ehie efe agbene osofu eka amesole amela ne ha mejo mo da na mepa bena paso mo kwa oke ya fu yani no sofu ne igbale ha omo efe osofu esheje mi ne kelefe crash na mesole agbene echon ula kwa solomoko ni da esole ula kwa bachake kra etanlo ne efe bibio emofe laje lede nche yo agbenake jemba papa he hia fe no fe no yeje ijake be kumekeje ekwebo ni inanime na ele ni mfiame beni ame ya school eteno to ehie ishale tamoshito edole na ereho ehe ikayo ake chon loko ekele pen ake keji ele ni ntamo onufu ne na che fiako shi enaje mba ye he
noe inagbe iba fenjugba owula kwa ke susumo na ewemi ni enwe mpo ake iba fe papa keje no se ake jele anwe he sha akelelo da gbi esolio ipa yi ho afa ekoni echuwe asan na jele keje kai ke shihlen fon ke fite muami gbiko owula kwa te chunwo ya kashi eche no na efele tamoila ledi nche efele aka iwoko ke enu ni me baba nwie keje heko kemimba enu no poten na meko shi enu remo huhu eche echo kekene na meni ameba buashi ye fa gbokotue amefe amewoni diji ni amehie che ke klante ke akpure o ke meni yata boni amebulo ke ya ke ba chon ake sane wulu ko eba ehi amekwamo no ne na ke fa wulu ehun ebon yikimo ke chomo oula kwa babo engbe yeshemu ye lamomi shikometo keke ni lasun ebon fa keje fa ten heni chomo tuntu eche ni gbomochoko je hepo keje nuen heni lasun fa ye meni damo fa ase bon blomo wa ke fueje gidigidi me kuma bon yafo me kuma ka me chwachi ni me kuma mfuafo amehe ye gbe yeshemu ke yoyiro mona ora kwa shegbe ne kafu eje she na je meten shipon e ka bo hu she nye agbene gbomocho na epu efan ne he egbe ye nehi ehi ma nchu ofofofo ne me npelo tama hwehwe e chencha sula e wotu ani nke kwani e iche ete ni ko jam blafen ko lo gbomo na ye ni je pa ete ni nejun gbe ete hu ye abekugbe enye ni ji na mi pa ke ya hefe he nesmo kolo gbomo na bo wa shikome keke ni me ni bo ahye fe jija amabo mblomo ni mimi ke gbe ye ha amete me pi gbegbe shi keke ni no papa enije pa fe mi igbele wa bi nyume ten hu fe ami ne ke bo eme shiremo mo fe mo ni wa bi ne iko aso he no keke o meten wa na o ke memente esu enije na ikemenyuma eten botenu emi eche chonko keke ni fa ahie bon yikimo eko la so bon fa ni ko lo ejepo eko abon blomo ke ya fokefu eje ke hiple mo baba o ora kwa bon fliki mo ke ngbe ya shikeje ete ahun keke no ko egblale ke agbe idamo he eko asafo baba o ehie tawo ni bi no sha menye ko lo eno kwa mefe owula kwa yose ake je me fe woni din me ko me hu woni yeji eyose ake me ni woni yeji futu me ni woni dijin mo sha me amehye gbeye ni amenye me atentamo no ni sane ko bakokra ko lo epan enije pa eko efe na wa bia na ebon me kolomo owula kwa yose ko ake wa bia enye ni yeji nche me ahita hewale ko ya tade ya jinkankan mi hewo keji wa bi emi ya mepe hewale ehia me kolo na momo me ni woni dijin ate amenyuma eten ko ne ka me botenu emi owura kwa ohie ni enkwamo ahun enanu agbototro fefo ko ni mi nple kishikeje gon agboko ni mafa wo igbe no nu ehia atade ya jinpi ke ba safu enwo ya damo amete na ebo emblo make mo fe mo aje tade din ewo fa mi ne ba he atade ye ko ewo afo ida eblo ahun shi menu mo peje me o ha abo aten ameji ametade dijin amewo fa ni ame he atade ye jin amewo nu ehin ame ne ko gon kete he ni ijeba eko ko lo ejepo ya momo atade dijin cheme krokume kete nu en ese ko mi agbene ko lo etu ehin ha ora kwa ome ekpe ni jami ni ike wa bi ebon ame shiremo ekume bie dani kwa helishi yake ekwe no atade na ewo atade din eko ene he bon ngbe ye mo fe chuchu ehe popo na hao ebon blomo na kafo eje eka atade din je mo shehi eka yake nun totro ni ke atade ye jimpi e ba chongon no keke ni ewofu ekemiya gono ya ta onue bene ya shegon shishin enaka eko
emi ehi eke na ebo enko ehe mi ntwashi ni nwewo keji ete ahụ keke esha na egbeshi ehi ehe plemo na ka ahụ ni nu enale nu ewofu ekeba john ikowula kwa obakpe la ehora kwa nale ake awo ni din akeko na kengon nino ha enye ko oya ko na ejofue aje ni din eche fonfaami na ba he ye ko ora kwa wofue aje ni din wo faami na ba gono iba he ni ye wo nu ewo le sheke bi abono wa tade ye ne ni ohien le futa kadikadie mi nno jibo ni kolo enye mbono ko efe hewale ko aba oheye fon mi ni ona mi sheda shikejo wo le mujin echon din hewale ajemi ni ochon ko lo gbomolo ni ofe mi nodon nye mo kenken ni ka wo he muji don kokoko ekun shi egbe koshi shi anoru akwa ba cha keje mbalo wakwa no ni baba ye wo so chi ni kan mo mi